konečne cvičíme. Nejakých teplých pár slov. Po Vianociach pred Silvestrom teplo. Skrca. A končí teplo. 3 stupne a 5 hodín večer. Dneska mám ruky, lebo mám strašne tenké ruky. Som sa ráno zobudil, pozrel som sa takto na ruku a že to čo je. Takže dneska ideme zvedať kamene. Ideme zvedať. No vodom, toto je, ľudia, feel old yet, toto je kľúk s kamením. Pred 13 rokov. Nehovor mi to, ja doteraz neviem, kto to je. Máme tu závažia, keďže volume musí byť. Plus gumu. Ty kokos. Warm up. No, vidno, že chalan schudol. Hneď sa mu lepšie cvičí. We back in planche, I guess. Ja. Ideme zvedať. Pozri, vezmeš si kameň. Jak bazuku. Takto cvičili na farme. Zoberieš 3 kg múky a ide cvičiť. Môže byť taká zima skruvená, vyjebaná. To je akože hrúza. Najväčšia nevýhoda, že prsty odmrzajú, necítim si prsty a nos tečie jak žebrak. Ale čo narobíš, vieš? Ice Cube. Ja si necítim prsty, chápem? Tomu ver. Súdu som vám na konci videa reveal 12 pek. Či je, alebo nie. Či som ho postavil, alebo zastavil bulkom. Čo si asi myslíte? Dobre, ticho. Vianoce plus volume prvá séria. Right. A dobre, či? No. Dobre, či? Poďme Winter Arc. OK. Dobre. No, a v ďalších setoch ťa začne motivovať viac. Aby si bol nasratý, poriadne. Ja sa musím tiež hýbať. Ja som done. Как там? Umrzajú mi prsty.
som ho minule vytrojil takým štýlom, že som spravil, že... Tak bol v piči z toho. Púšť! Čo ti jebe? Taká je tu zima. No, poviem vám príbeh. Hej, náš kamarát, dobre, to už tu prezvádza moc, kto to už je. Toto vystrihne, lebo keď... Poďme. Come on. Give me 3 clean. Ja, to je forma, ty kukos. Tiebe. A poj! Nice. To je ono, ty kukos. Moje závidím, že môžeš robiť dipy, lebo a ja by som si ich robil, ale nemôžem. Quality. Kámo, z tohto uhlu ti paprče vyzerajú jak Coleman, ty kukos, fakt. Uvidíš potom. Máme tu Eddieho Hala. OK. Na ramena, čo tiebe? Ty kokot. Som sa bál, že mi to zlomí ruku. No to verím. Kybelaš. Ľudia, kybelový deadlift. Tebe jebe. No, typujem, že toto má tak 40 kg. 50, 48. Tebe jebe. Ale to je málo na deadlift. Ako, dobre? Počkaj, idem v chrbát. Či jak sa to hovorí. OK. Nice. Ja poviem potom ultimátnu sérku, keď ty ideš tiež tak. Ako, dobre? Dobre, či? Dobre, či? Dobre, či? My sme celých 5 mesiacov sme hejtovali tieto balvany a nakoniec je to najväčšia jeba, že tu sú. Dobre, ber kameru. No za pár mesiacov budeme zdvíhať ten veľký balvan takto. Dobre. Dipy. OK. Ik zie de spelen met wijzen, maar ik speel liever met woorden. Ik zit te bidden voor vrede,
ik hoor maar ondertussen wil jij wanneer we doelpunten te scoren. Ik blaas de wind van je weg. Ik krijg hem niet van tevoren. Ze luisteren met een oog en ze kijken met een oren. Gisteren was ze met je, maar die vandaag is ze weer trouw. Wees zuinig op je vingers en ik dat je weer trouw. Zoveel vragen om me heen, ik vraag het niet meer fout. Maar enkel daarop ik ga, dan heb jij meer fout. Hoef me naam niet te raden, geef me liever goede raad. Wil hij liever dat je mist, sta je me niet bij, moet ik je van me af. Tomasz. Afvragen is wat we afvragen. Niet naar me wijzen als ze beginnen. Niet bij, moet ik je van me af. Onze harten jagen, daarom zie ik ze schoppen. Maar je moet ik in je ruiten om die te niet open. Deed ik zou die tot als wat open. Het loopt uit de voet, niemand kan je handhaven. Niet naar me wijzen als ze me geen hand gaven. Zij is multiplayer, je komt er handvragen. Sta je me niet bij, moet ik je van me afvragen. Afvragen is wat we afvragen. Niet naar me wijzen als ze me geen hand gaven. Zij is multiplayer, je komt er handvragen. Sta je me niet bij, moet ik je van me afvragen. Siedziemy. Dit een bal van. Aangeeft dat het leven is geen cadeau. Niemand doet hier aangifte. 2017, ik moet mijn schade aanrichten. Alles wat ik doe gaat raak, nee ik doe niet aanrichten. Het loopt uit de voet, niemand kan je handhaven. Niet naar me wijzen als ze me geen hand gaven. Zij is multiplayer, je komt er handvragen. Sta je me niet bij, moet ik je van me afvragen. Afvragen is wat we afvragen. Niet naar me wijzen als ze me geen hand gaven. Zij is multiplayer, je komt er handvragen. Sta je me niet bij, moet ik je van me afvragen. 2, 3, 4, 5. Okay. Sweet. Sweet. Mooi. Cast it's KDP. Let's go. Let's go, B. Let's go, B. Come on. Tomu hovorím série, ty kokos. Čo ti jebe? Dobre. A ty si aj teraz pauzu, lebo ideš bomby. A ja to skurvené Australiu. I'm still in the field like Suarez. In a full back for Mess Narters. Can we get money regardless? They chit chat shit, but my own still love me. We hit that quick so they can't stay comfy. When I back this pumpy, sound of the speaker, the whole got jumpy. Hold tight to the right, too bumpy. I beg, bro, crash this car. You love me, I said, Joe, who's that man in the past? He close the distance, and I man gets flashy. Stop fidgeting, cause it might go bang. They run with this in the photo in my hands. Good your poster, what's it hard and freaky? Don't play games, the game's too easy. Don't tease me, just squeeze me. We go round and round like karma. Let's see which op's gonna run faster. We don't sing like them, like just do a gang. Jump up cars or jump up bang. They run when they hear that the thing goes bang. Do bang. Do my ones, just do a gang. Jump up cars or jump up bang. Shit, speak when I hop out. Splash a G and I duck out. But when I get it done, I don't call out. Man, be sweet, go choco. Feds ain't getting a photo. They run when they hear that the thing goes bang. Bang, do my ones, just do a gang. Jump up cars or jump up bang. They run when they hear that the thing goes bang. Toto je push. No, pula push. Riders on me, fucking down. Keep on in the back, MK in the front. I feel nobody's watching. Flat is home, see hella guys run. My brother's doors for a living. For the right price, he'll devil M1. It's all my boy, my kiddies. He took me the watch that had that one. Nie wiesz co zrobić, ty? The man come back, so starting it in front of crowd. Teraz to už bude len jednoduché, lebo budem robiť dipy z gumou. To už len na pumpovanie. Čo? Tak, drž formu. Toto je strašne Dark Winter Ark song. To je to páči. Jebe. No to je, popiči. To neprilepšiu, aby som nedostal. Toto
sa nezdá, ale keď máte jednu gumu, tak to je fakt, že cvičenie je na pohodu. Toto musí vám presvičiť, čo chcete. Popiči. Trochu nižšie. Tak. To je 110% na forma. Go. Top forma teraz. Tak to je. Dobrá setka. Tak by som chcel ísť, ale nemôžem. Alebo čo? Poďem biceps teraz a hneď potom pôjde. Ešte ja som si... Ale teplo mi je. To uberaj mne. Ja by som to ešte dostal. Jasne. Prečo? Kámo, keby si vedel, aké mám rozjebané ruky, mne sa dá grcať. Tak? To poznám, ale... Dipy. Ale dipy A nemôže. musíš napumpovať tú svalovicu aspoň. A toto je podľa mňa dobre. Na to. Tak si posledný negatív pre Chrisa Heriu a to je koniec.